mangan hana virus corona tu mah. Nak corona. Jadi mangan na corona? Beli kuda. Oh, play gula. Ya. Ikah lumo kiban. Ikah boceh kiban, tu mangan. Hai long dia aku. Kerja dek kena corona Maika. Mana dia mak? Ayah mula pun dia jalik. Ayah corona. Oh, kadang lagi banang kau senang play kuliah, ajak kuliah. Ulah bawa spray ke dia. Asal bawa spray butai wajah lagi kat muka. Ulah butai lagi sana pegah. Ikah cik sama dua ke. Putih buat ajak kuliah, nak cocok dua ke. Ikah anak water raya pernah cita-cita ke? Cita-cita long kerja presiden. Dah gula bohong. Mana ini presiden? Orang bunga kanyut. Angka Haide, Presiden Pungo. Mai kah Intan orang raya putra cita-cita? Ya, doktor. Oh, doktor Intan. Dia kuliah di Urona, Purotan mana dia ke doktor? Ika Bella orang raya putra cita-cita? Dia ke Pelawan. Mai kah Waceh putra cita-cita ke? Dia dia guru malam. Amin. Yang kangen dek Waceh ya bu je. Ulama. Mai kah Waceh lainnya putra cita-cita ke lom? Selainnya, cerita aku bunda rezeki, bukannya umur dan dah kena corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mana mak kada cerita kau. Mana betul cerita. Dah mama halo cia. Mamaknya udah cita-cita. Mereka terus apa? Oh nama kita melakai mak cerita pengakit perut.